What's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you are new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ding, ding, ding. So for today's video, pahuway sa tag-shoutout no, maglingaw-lingaw sa tapanagsa with other kids. And not a challenge, ang category challenge with my cousins and friends. So this is just for fun and pangpatalas ng utak na lang pud. So ang mga muhatag og questions ay silang mamshitin og 6 to ini. Example, mga brand sa gatas. So tagsa-tagsa mig answer and sa mga dili katubag butangag lipstick. Ug basta po binalik na iyang mga matubag. So if you like this video, please don't forget to click the thumbs up or like button. And also hit that red box or subscribe button. And if sa Facebook ka nag-watch, please like this video and paki-follow sa mong Nitch and Jean 2.0 nga page. And kung mas bet pa nimo mo send og stars, bye ka naman. And by the way, thank you kayo sa tanang nalingaw sa akong mga vlogs and nag-send og stars. Daghang salamat ug God bless you more. So karon, let's start na no. So ako na silang ipaila-ila ninyo. So change location sa takay, gamay kitag space diri. So go let's. Laban sa introduction no. Hey, what's up mga men? Okay, so introduce yourself, guys. I'm Juby. I'm Mariza. I'm Gail. I'm Eniel. I'm Ivana. Alawi. Sa mga Meg, ang dili katubag, and if binalik or natubag na sa lain, butangan ako og lipstick sa ilang face. Then if 5 times na silang nabutangan og lipstick sa now, it means out na sila. Without further ado, let's start now! So dapat dili mo mahunong ha? 5 seconds na tintin ha. Oh, so di mo hunong ha? Yes. Ikaw ba na ba balik na po ninyo? Parts of the face. Nose. Eyes. Ears, nose, Dalawang beses na yan! Mouth. Binalik. Eyebrows. Yeah. Disney princess. Kwan. Belle. Rapunzel. Aurora, Cinderella, Elsa. Fiona. Snow White. Belle. Mana. Dalawang beses na yan! An- Next is country. Japan. Korea. Philippines, Australia, Thailand. America. Saudi Arabia. One! Qatar. India, Ukraine, Europe. One! Country man. Country man. Hasta ka to Australia ka na sayop. Sayop ka. Australia di man na country. Panam na part sa Continent man na rin. Ang Colombia, Europe. Iceland. Europe. Egypt. Okay, next is school supplies. Notebooks. Mga gamit sa Pencil. school. eraser, sharpener, Pan. Five. Pencil case. One. Five. Kwan. Three. Book. Marker. Uy, mo naman notebook ganiya. Book. Book man. Marker One. ya. Two. Pencil, Dalawang beses na yan! Next is months of the year. January. July. December, February, November. October. April. March. May, September, July. Dalawang beses na yan! Hindi tayo na. July. Ay, July gan. July. Yeah. Next guys is phone brands. iPhone. Samsung. Realme, Huawei, Vivo. 5. Five. 4, Four. 3, Kwan. Five. Nokia. 5. 4. Oppo. 5. 4. Dalawang beses na yan! Unsa ba day mo? Unsa gini? Cherry mobile, uy. Oh, cherry mobile. Og smartphone. Blackberry. Yeah, next is school subjects. Math. English. Science, 5. MTV, Map. Dalawang beses na yan! TV. Mother tongue. Mulutang ba? Masaya ba? Para kuan ba sa mga ba? Ito din nakaiwan sa mga tube. Ako. Napa ESP, AP, MAPI. So next guys is animals. Giraffe. Kangaroo. 5. 4. Good. 3. elephant, cheetah, 5. Monkey. Zebra. Dog. 5. Cat. zebra,
Dalawang beses na yan! Nabayan. Lamay pa siya Napay. ibad. Langgam bird. Okay. Puli-puli. Next guys is sports. Volleyball. Basketball. Beach volleyball. Soccer. Table 5, tennis. Baseball. 5, 4, 3, Badminton. oh, 5. Tennis. Mana. Tennis. Lahat ng tennis. Lahat ng daga ng table tennis na ilong tennis. Pwede to kainin yung game. Ready, wow. 5. Basketball. Mana. Dalawang beses na yan! Nay billiard. Oy, ang beach volleyball o volleyball dito na pa rin. Dili ang beach Beach volleyball, volleyball kay duwar na. Tumara na. Yung patwal kay lima. Next guy, mga fruits. Mana. Apple. Pineapple. Strawberry. Banana. Blueberry. Green apple. Raspberry. Mango. Pear. Grapes. 5, Kiwi. Watermelon. Peaches. 5, 4, 3. Tanang lansones. Oh, kuna. 5. Orange. Mana. Wala pa. Wala pa. Orange. Wala pa. 5, Orange. 4. Orange. Coconut. Rambutan. No, sulos. Out man na out. Next mga guys kay Gusto pa ko ano? social media platforms. Google. Facebook. Instagram. TikTok. Messenger. 5, Ang langgam. 3, Isa mo. Twitter. Kuan. 5. 5, 4, YouTube. 3. 5. One Chrome. Pwede mo na. TikTok. Mana. Wana. Dalawang beses na yan! Wala na. Ay, kuha lang ay, wala alay mo out oy. Gaway lang sa dagoy. Wala na mo out eh, kay mahilak si Nitch. Pagaway, tagboy. Pagaway, tagboy. Okay, next guy, natural disaster. Huh? Kuan earthquake. Landslide. Bagyo. Wadid. COVID-19. Wrong. Di ba natural disaster? Wrong. Next, ubod sa yung tibanay, wa may suwat-suwat sa naw. Si Juve Juby. food. Tanaw. Okay, next guys, parts of the body. Kuan lungs. Shoulder. Knees. Parts of the body lang. Board. Kuhan mo na mga Organs. organs na. Long. Isa timuan. Kuan. Stomach. Oh. Shoulder, pwede mo ako. Sige, ikaw. Knees. Ha, yun. Forehead. Ah. Pan. Kanang hands. Okay. Toes. BTS members. Jungkook. Taeyong. Jin. Jungkook. Dalawang beses na yan! Padayon na sila. Padayon. Ganyan. J-Hope. Jimin. Okay, next kay Blackpink songs. Bumbaya. Kill This Love. Playing with a fire. How you like that? Ice Cream. 5, 4, 3, 2, 1. Lagi ang taton. Kuan. Bumbaya. Dududu. Kadagon. Ang Love Blake Sick Drake. Girls. Pretty Savage. Ako doon. Next kay Pinoy YouTubers. Tinchan. Ivana. Pinoy Lola Lola Channel. Zeneb Harake. Iba na Lawi. Mana! Dalawang beses na yan! RR. Si Kuan tato tumanghod niya singa na to. Ikaw. Asa na. Next kay Pinoy actress. Catherine Bernardo. Lucky Nadine Lustre. Ann Curtis. Kim Chu. Angel Locsin. Ay, Angel. Ha. Daniel Padilla. Bye-bye! Actress. Alex Bye-bye! Gonzaga. Katoni. Next kay Actors. Pinoy actors. Lucky na. Kuan. Daniel Padilla. Enrique Hill. 5, 4, 3, 2. Idol One. ka Vincent. Yeah. Oh, James Reed. Ikaw, Gi. Si Magi. Oh, James Red. Wrong, oy. Wrong, Martin. Kuko Martin? Martin. Sali, Cardo na yan. Oh. Sa tayo mati ba na? Mana oy, bong nabaro. Bulabaro, yeah. Next guy, parts of the computer. CPU. On TV. Monitor. Monitor. Keyboard. Screen. Mouse. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nabinot
monitor mo, Ruben, ano? Newborn baby essentials. Mga gamit sa bagong na tao. Diaper. Lampin. Five. Ay, kanakuan. 5, 4. Distill. Si Distill water. Okay. Ay, 5. wag mong Baby gipa-breastfeed. bottle. Baby batul? Baby batol. Baby batul. Milk. Okay. 5. Wipes. Babe. Biberon. Mata. Dalawang beses na yan! Batol. Gasolina. Baby batul. Mga gamit sa kusina. Tinidor. Refrigerator. Kusi. Ay, kana. Pusi. Fork. Dalawang beses na yan! Tinidor. Sugat di ay. Basta sinyer. Geniel. Plato. Kasino. Okay. TikTok steps. Medyo big. Ah, Ay! Magtanapakok ka. Hey, David. So that's it for today's video. So thank you so much for watching. Until next time, God bless you everyone, and I thank you. Parts of the ilong. Balibo sa ilong. Kug mo nga basa. Kug mo nga gahi. Ug sipon. Yay! Parts of the baba. Ngabil nga dako. Ngipon nga dagko. Dagkog bangag nga ngipon. Kiki nga dako. Yay! Parts of the dalunggan. Tangkag nga dalunggan. Daghan og buog. Ug atuli. Yay!